يساندون ويساعدون المجرم القاتل الدكتاتور عثمان غزالي، خاصة حكام وأمراء ورؤساء المغرب، المملكة العربية السعودية، الإمارات وغيرها، أن عليهم الوقوف بمساندة ومساعدة لهذا الظالم الذي دمر جزر القمر. فأرجوكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وهو القائل في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا داعي لمساعدة هذا الظالم الذي يظلم ويقتل ويسرق، ولم يفعل سوى التدمير لشعب القمر. فنرجوكم أن ترحموا الشعب القمري برجاء حضراتكم التكرم برحمة هذا الشعب المظلوم، شعب القمر. وسنشكركم أيضا إن تقفوا بجانب المظلومين. تعلمون تماما أن هذا الظالم، هذا الفاجر، هذا الدكتاتور، هذا القاتل عثمان غزالي ليس قادر لمنح المياه أو العلاج أو التعليم أو الاستقرار وما يتمنى الشعب القمر. وبعد ذلك يقتل، يسجن، يسرق، كل أفعال سيئة يفعله هذا المجرم، هذا القاتل. فهذا هو السبب الذي أرجوكم يا حكام الذين تساندون هذا المجرم، هذا الظالم، أن تقفوا بعيدا. إن لم تساعدوا جزر القمر فلا تساعدوا هذا الظالم، هذا المجنون، هذا القاتل، هذا الفاجر، هذا الدكتاتور عثمان الغزالي. ونشكركم بحسن استماعكم. Chers compatriotes, il est temps qu'on ose dire à celles et à ceux qui coopèrent, qui soutiennent le dictateur, le criminel Azali Assoumani, qui a détruit les îles Comores, qui a tué les Comoriens, qui a volé aux Comoriens, qui a méprisé les Comoriens. Et sans votre aide, vous les dirigeants qui soutiennent ce criminel, il ne serait jamais là jusqu'aujourd'hui. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe, tous les naufrages. Il y a des Comoriens, la jeunesse. Non seulement qu'il n'est pas capable d'offrir l'eau potable, de l'électricité, de l'éducation, des hôpitaux, de la justice. Non seulement qu'il n'est pas capable, mais aussi il tue, il emprisonne, il torture, il vole, il ne fait que des mal à ce peuple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de venir vers vous, surtout, puisqu'il y a pas mal de Comoriens qui le savent, mais ils n'osent pas dire la vérité. Moi, j'ai l'habitude, quand on me fait du mal, de signaler, de dire que tu me fais du mal. Donc, dans la diplomatie, il y a l'habitude de passer à gauche et à droite, mais moi, je vais
droit au but de vous dire, vous les dirigeants qui soutiennent le criminel, cessez, arrêtez de contribuer à la destruction de notre pays. Notre pays, c'est un petit pays qui n'est même pas atteint 1 million, mais avec ça, ce voyou que vous le souteniez n'est pas capable d'offrir ni de l'eau potable, ni de l'électricité, ni du carburant, ni à manger, ni des hôpitaux, ni des universités, ni de travail, rien du tout. Mais avec ça, il ose tuer, voler, dénigrer, mépriser, toutes sortes de mal. Ce voyou qui est soutenu par vous fait souffrir, fait subir les Comoriens. C'est la raison pour laquelle je vous prie de vous éloigner si vous ne pensez pas à ce pauvre peuple comorien. Sans la diaspora, Laoula al-Jadiyatul Qamari, sans la diaspora, on aurait dû plus parler des Comores. Donc, s'il vous plaît, vous les dirigeants qui soutiennent ce bandit, arrêtez. Stop to help this criminal. You know very well that this criminal, Azali Assoumani, is not our president. تعلمون تماما أنه ليس رئيسنا لكن جاء بالأسلحة وبالقوة. Kwezi watukufu, mafundi wangu, wababa wangu, watata wangu, wanasho wangu, Mwenyezi Mungu ajalie kama hala ni mlionga ni wanono yarehemua hafaba haina usiku ngarizi hao yambeni unono walo haruma tabu nguya zitoowe timde jeni ban yauka jeni mweshele zizeni banga bokalite zinji ngabo wajufumuo ngabo wanafiki ngabo emalaba ngabo machui ngabo wenzankili ngabo wenza imani ezi kalite hizo pia ngizo mwambie ni yaukana omolikoli sonti pia si ukalikoli ba isi usome siwa mathématiques en bas 2 plus 2 égale à 4 shaizondabo que examen ija ngabo wandiho 5 ngabo wandiho 2 ngabo wandiho 3 ina mrugo wandiho isho ya elewa ni isho ya hifadhi ni isho ya aina mrugo tso hifadhi sele ijo yanzao abogeti jabanu leo njani mwambie ni rugo za muhimu aukatsamba ngamzioni fikiri dawa pia bidini fanya hasi bahinga mwambioni yaukana wallahi uqsimu billahi alazim amumlabioni na Mwenyezi Mungu kwa wakati na batizia ekana parusibu harume bwana yinu amade zentu nchashi zinu na baga mnavumwa tika urongo wa bandu simambiani yaukana wajiri trahizo zinji wajiri widimu inji wajiri ndabo zinji wajiri wandu haina mdu akanzake ushefu shami mifakhari ngamjuo yaukana tili amini place de la République ngamjuo yaukana tila tamali ngamjuo yaukana Tanzania kwa malino ni dazi tiharai tambani kwa posto ni dazi tiharai yabon tidaba yaukaba santo jani pulilie basi nikeka ni hundu hundu nikeka ni hundu hundu au contraire ya hoalola asiba bunda si na habari au katinda si basi shele sha izo tide za anfilishwa komora basi tindo wandu beka wakati ko lazimu wawane wo uzama zevotitizo ngwajenda watowe resultats zirochi yoti ndiho nlio ba ro walo komori ko jombo walo faransa ngwajua we ikhlas ya hangu ne sacrifice na itolea ne zemvu ne zemali no wakati na ulata sababu de bwana abonge yabo ro walo komori ko jombo walo hun ro wahao ro walo ro wanafiki ro wabao tishia moto tujua moto tujua lamdu mdu hazo para Mohamed Jaludi yolo hajitata za ledzina hata mafoto yabo kadoraro kadoyana amfikiri kwa wala moto nkomori
kama Hamadi Jaludi wodo enda wona haina mahala wajiritwa biambi ojao zitia wono wandu wadu hangalia wallahi kautojo jitwa swada hunduniani avant yawe hufa wallahi la antim parce que ngawe yabo ngwamboda bozinchi bana mshohangu wendo depite wondu zangu kuzinwa hangu wongeda ina zaliranzi hale tifi wano wanama tifi wane mazimeji wangu wakama shughuli menjo hatu njenda wakana wandu wawamba na mjebanga rjon protégeni abongo wambo emana na roho abantu ngamina wanama direct awa wajua amfikiru kanake twenda komori wawamba we shatongezani ita waona wao bahiwa wamfikiru kwa wajua ni fitini sha continue sha uqsimu billahi kan tuna confiance absolue ya ukana ezenda buzambao ya ukango jitatazo udo haba haina ndo kutoka hanta kutujo hamba sha kanja kubali wa warumani belu na fakri na azali na habari ukanede nikiwa izo njoka hanta haunede amjoni kwa hazi haunga mjo ulawa izo zondaro tilo kanede ntijo ulawa tilo kanede hama pesa tilo kanede hapostu alafunga mjoka henda bahari ngabo mru deputy au mrumu hatuja utoka henda abo wo ulaba hauya abo wo unafiki sha wallahi kautojo jita swa avaya we hufa ngojo tahasamaha swa ekahufu wallahi bilahi ekenga wana thawabu mjo zirenga ekakutina ngamina madhambi mjo hunikayo abonge gojo continue udo hamba zendrabo na hamba ukana lelo tihulo elida hula hangu owenji wanimani owanzani wangu ngabo wanimani waikoni ngabo walapizao wamitami huli ngabo walapizao haina bahana wasikiti hawe namna lilapizi wao shati tene ngami banu atampaka lelo wale upande huu wenji mwani para au haruma wejao hamba ukana haribanu uzie bwana mimi tili ami mimi bitiro kwamba ngo watuko upwa miwani mitiro kwamba watuko finalize ngami haruma bwana ikaya utambani rumie mali ni rumie mvu ni rumie wakati wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kati to ikoni titwa mitami hu litwa moroni tito wandu noti ndo Mwenyezi Mungu yodewe muhimu ya hangu kati ifu Mwenyezi Mungu yajokana njahada yo wakomori nja watrahise ti wana jihadi bas wenjungu ambao ntile mbahi ndo hondo ba mkinini ulawa tirange precaution hiyo sha yo wakati njombo ani fe amjova ntende n'importe où kama do bahanu nti vifanye elo ndo tijua mahali yo na izo ntipi abonge abo tikanzani mrejeni bwa tukufu mwambia ni ukana njo mwambia ni zilo muhimu parce que mahala rawasu libanu ke jabidi ni mretini ni wandu aukanga mina besoin ya zedi wa zahanyu ngamina besoin ya he ezefikira zahanyu ngasina besoin ya he zemali zahanyu ngasina besoin ya he zemvu zahanyu iliri yaunenti hatu hauka mimi Fakharuddin mitide na fi wa wamiche mitide na ulili wa wamiche mitide na fungi wa wamiche mitide ulo na tabwa maji wa miche mitide ulo na tabwa mwenje wa miche mitide ulo na tabu ya haina rongo wanrupia wadhulumiwa roa himilia yezi roa tuhimili abonge abo miti mra ukani mtrahise ni mimi wallahi ke umfumo na ubita batina ukamnione ba ikanga wakati nasibu harumwe bwana yinu mtuanza nivumbu wandu ishele sha waongo zijua o ze telefoni ze déplacement namna ni temali na zinu zonti pia noili wakomori waunihe auka haina usiku nanti mtiti hamade wa hatu wa zamameli ifunga tununda wa komori wando abo dunga wemeli waudo atona mba indwa hula waudo walo wawade waudo wanzo wa ulawa waudo outipia ngo atungo uzama abongia tila ufikiri ni hadisi damina wandu watu kama serieux ni wone abasa ribakisha ndongo dazivi amjoshukuria o ambao ritanganyirike batima sha izo na kanzanje na mwambia ni bana iliri chuo emala ritoka ubausu baada na shukuria o wandu wanzo warisove ni bwana riwanao wanzo auni wa komori na faria
ni parao wandu wasaidia wale katili le fujari la Sumani Azali wa mrenti yabodo mjulizani ezili yonde azi ili haina mndu ya jukana banu gari juhangami ngabo wandu wahe emakatili yanu ambao fahari ahulwangu rangario ngabo ambao faharatra iso wanyanya ngabo ambao fahari halemewa ngabo ambao haina mndu natopara mndu ya mjua au ulo harume bwana haukweli ya muzise bahingo wajo uona ya uka ezemvuni zirumi awa basa no wakati izo sonti pia yabo izo manana bao manama bustan ngamanzo na miwa za hangu no wana shwa hangu no wajomba hangu no wababa hangu washangaziwa hauwa tuwa hiwa ishia yanambanga mzio hokandorongo wabana shamiti mshenzi miti mna haramu miti mtwana miti mnafiki miti mrotrahiso wa Komori tina ujabanu harumamaha mfukare au kami miti mwambiani au kana mide na Disemba na indro anzosu kwa madagazo ya ulwa wa talelo amadagazo ya ulwa 2018 au andwa Disemba na randi le 26 mai zevotiza rabuzi lazare wa mutu ya ulwa wa hafa da ina fa iswali no wadunga rahmatullahi alaihim abungabo eketiwo ne sena mnayo tkanzana mbiwa baba hangu no watata hanguka ngo wakati na propose wa mapesa na propose wa posto njenda tijatambanga mjo ulwa tilapiziwa tikasondrabo njaz daza yabasali njuko daza abasani onao ya ukamimi ngamazu ya ukana azalingwa nzo yabafati unoka na umbe shaga bwizo abidi mzijue iliri hime rike pre ya urenge neema Mwenyezi Mungu atukauri kayo mwana wazali watukufu hajua hende guto muishi ya ukaba jama genero hajaringana na fakri wa jamdada bina hizo zonti pia abonge abo ngwanzo ya bentorengele gashino uni proteger ni baki ele jeshi timwambia nukai mwana wazali hala waende ho jeshi hende amba kuna ujonji abaino kemba ba hungujo ifo yala he kojamba wewe mwana wazali asampanya mali zinchi wa Komori izwe manana zijuaje suala abona mwishiye babo ngamjonga bongo zinjia bidi mzijue mone danger kasi wanadamu kasi wandu litambi hao kasi wandu lona hamu yanongo ba Mwenyezi Mungu jorini kazuloni yani bayamba ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kasi washenzi bwana haramu makatili malaba yabo Mwenyezi Mungu jorerea ujufana nasi yaje yadori tubisa haizo watukufu mwana huo wazungu wanu watajirisi handorondo asibabu dezemali ili aziezera ndevu za hatu uriti waswili waruma wentinu riwaone se ukana ngamndona yi ngamdudulu muyo nyima katili ngasi maqadirun ngasina ze imkaniyati ngasine ze moyen za utaha mrumdo ati ajari yauni ekawe Faransa kututahuri saidie omri saidie ori utahonda ziya ho saidie bwana woi yode namne risala ya ibehwa Maroc ya behwa Arabie Saoudite ya behwa Emirates hauka izo des enti directement zisaidia wenti hatori shukurie enti Afrique du Sud hauka wao yonti ya tihadamu warambu wa yaukana hoti hadamu inti njema kamonao mzade raisi Samia Suluhu hezo ngo yazina harumu enti ya ngamonao maraisi wanashe watu na mabani hatu izo warenda wazenti zao siso wa hatu timaji timwenje timsomo ti unono timahakama ti hazi warudi waridungu wari wao warudi waridungu wari hibi yao warudi waridungu wari menyoze swala za hatu no tamafitina yone bango ya hao yone mana mimi Fakharuddin najitoa fidia ya ukana ngamjo sawani kontini mwe arudi nonti kana muona one mwana wazali arengenti hatu ya irume hauka mndu ya conseil wa mbabahe ya tushinda yamwambie namna ubidi mndu ya faida na mtata namna bidi mndu ya rongo namna bidi lukumani ya tushinda proteger babaha hena izo zonti pia ngwanzo arengenti hatu irende odo aruma wenti haina shanjia warenge ngwando we haru mezenti ala fungwa nzwa irenge bahimi ngamjo tsawa ni kontini mwe arudi nonti rumano wanadamu wana waisa wadoda wanao watuki wa hahamba ukana endele boneyo endo widi endele dharau endele zitwabiambi uonga rida zao namna hino yode mana bokoti kwa uchaba nikenu mambia ni ukana ele jeshi livenwa ya ukana ngabo wanraume wa hele jeshi onti pia kwa ti mbuzi kwa ti mabaha kwa ti washenzi
ngabo wandu waono haya ngabo wanadamu walona akili ngabo wanadamu walona mba umuru ngabo wandu walona imani harumale jeshi wamba karna utofanya namna hiyo ila demani ya Lukmani ya tunomewa chef d'état major nyonti pia mziju azali ha continue ngamwambioni ya ukana embandu yabakisha azali bana basa de masahiri na mwishieze ndo mwambia aoni iliri kazanize du abala masahiri ndia vurize ikoni ndia vurize mbeni ngabo wandu wazijueze ndo hizo watsanganya wande yavuriza mtuje haina mdu yofu wakati wa imtijo shangaya basi ezendo gozajiri si hale wala mtushi okay mwana mshwa he hafue wasa yanga bo duza he hafa tena zilazo ntipia zijiri azali ataka uroha juzi aparabelu hakamwambia haukayo uhisi ukabelu weide mdu kwa haina ndo azali amwambia yeka fikiri aisa kubali besebo biramezi milinga ajo jafikirizo yambilo ebada zilanje maombi haparo hakaurongoziwa belu adumbia hada ande hatada ngwabo nti hajaka ujusilo ni wandu waka wandu wakariburi wajuao wandu wajusa belu hambilo hindi shatogeza belu yakaudangusha nti hindi azali hamwambia hindi auka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati ya lokongoni basi wandu wakati ngo amangalia aone maana hahe Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam aisaha unuka zenogo sage zikazukifu zambabaha basi mbabaha yaonena mna mwana hahe ya tambi hao ampara jaha mnongonea basi le dumbio Fatima binti Rasulillah ya dumbia ya buhata arudi hampara ajaha mnongonea arejei yodo wakati ya fumbaria ya kamakini wandu aja umzisa uka ebala zabari na Fatima huo mzaze wa Al-Hasan wal-Hussein ikayao handa halolwa ni Ali ibn Abi Talib abage aja mwambia ukana ebala zabari wakaulila wakati mtume sallallahu alayhi wasallam ya urongoza hamba ukana imana na kaudumbia hanambia ukana banu ndo mwiswa hangu tisanga mwelo abili zabari wakaute hamba wewe de wa karibu wa ifami hangu jote nde unangarie abage azali hakauroha hambia belu hindi ngabo wafikirio ngabo wamba waishia mbavi ya ukana na mangaliendro mjitapile bantu amine kamjorejei na mangaliendro mjitapile bantu amine kamjorejei eza jiri hindi arumwe jaraha ili hindi vanemana na mwambia oni zinu kadararu mrarangu warewa voti ngabo wandu wajitoa fidia mwabwa mtsenda rumeze voti mwabanga mwendao eza mwado wandu waboha eza bilu waboha ngabo wandu wajitoa fidia wando wambenga ziyawe ze voti zinu azalika turenga Muslim omjihari rahmatullahi alayhi ende haula wahafu nyi wandu mlokomori nyoti pia mdaza mlala juzi fanu hede hafanya jazila ntika ujenda nyi wandu mlokomori mdaza nyoti pia hato Tanganyika mjenda haizo watukufu ngamwambia libanu lelo ya uka ngemkinishi hao ya uka point americain azaliare mwa ikana pazo ngabo ambao azalinge na kanseri ngabo ambao azalinge na prostate ngabo ambao azalinge na diabete almuradi si siranzika tukwamba gasi wawade ko twamba ewono azali enamna bakude yaliyo abugabo sikanzani mwambieni ya ukana zilera zinu ni mndongo za onivano hau makati rundo nawe yanu sirikali ya zali ngwaona senario tazinu muwe rirenge ngarjo ushinda Lukumani mwana hahe ya renge ezi yafanye mbabi nge yaji amegari nikao mndo yaje wa prepare mwana he wajua mnike apre holi ndizo razipari sanele jeshi ngari mshukuri yaoni ya ukana mhara ya hoka mnyaliwa ni emwana wazali baada baba hahe ezonugu ya mdenda ni daine mdumsha hahe ni mwana hii darusi yabo belu hambilozo nogo hizo aisahada nganyihe roho jaboka habari mazazali ha telefoni ya wandu hawambi ya ukana mimi tisati hobo hata tilejea mtuji hisi mwema hata ranzizi la zijiri
zenogo gizontijo banga ryo shinda ritre mwana sha ni mwambao shatude baba wawan wallahi gasime ngoni mo wandu baika yao ngari wanao hata haina bahana tsende ba ndisa ambassade ngamina wanama wa washili ngamina wanama wa mahame ngabona dungana nao discrètement ngabo mahala ni dawa miche ni wambie ukana attention ngabona ruma ngabona jiruma na jibe yabozi wa waswili ngwaju wao ngabo hazi zifanyishi hao nuri bloke mwana wazali atini kiwa kaja katusutenelwa hauka owandu wangu wajwa ya ukana ondonike mwana wazali yabo peuple ngelo ya jouer da utongo no kabati mkoshi da maîtriser peuple yabo do uwe peuple yo kamili chaque peuple fahari daiman ndajo mdansini ifoni meten à jour et zenogo mkodo zili ri bloke mwana wazali o ambao ngarjo banu reja rote tabas rabaru wala ma telefoni sha bi idhnillah ngarjo wone mavuna muda utoa hali mwana wazala rejei desu mwana wazali ngwanzo kutke kutu ya rume yabo tikanzani mwambia ninyi maopoza nyi mwambanga mwadwa mweze voti nyi mwambaka mtuenda ezi idangu hakadombili kabaja hunda mdu yawe ya irondo leo 2019 wale wa voti après 2018 assise référendum warewa voti zamado tramamudo hondu kabati ya mbo hamdendo wa mati hindu ija 2019 izirelo denamna yu 2024 juzi emafiti ala relo muslimu hafu juzi fanu hede hafanya zongo zila mda za mlala halafu lelo eman malati ndata manga mzioranti shabane mana naka ujabane njoni mnongozen sikanzanje ni meten a jour yauka azali wa yengu jokana za hezisa poma opoza azali ola kana uhami mbari ni senabu wa komori azali timwambia luka e point américain yatilwa ika na poison wanuga bosula hazikuka na nkutu ngabo zikuka na poison azali ngena diabete ngabo aba azali ngena cancer ngabo e prostate ngabo ne tension hypertension ezorugo izo ziranganya azali yabo wanango angali yao ekawa nutima bweze basi wanango wajo utawa auriwa lisengwe haraka banu na izo ndizo riomba wa Mwenyezi Mungu swa wa wasule ya waumba onti swa wala ongwe abonge abonyi wantu ngarida rumeze voti kartuhera siasa tindo utoda za tausko voti karida kartuhera karja wafikiana yabona mnikubali yokana ni wandu siasa mloko mori juzi ya muslimi ya ulawa ya hafa o wandu wa watawa kamtina ndo mafanya lelo tena fanu juzi hafanya zila kamtina ndo mafanya basi lelo de ya musori mnika oniva ni wandu mloko mori iro wanzo voti ro twanza voti haukale leo zani shangaza da bombe wanga mweda ro mavoti mwaisa mazilo mwabo mtende haina ya joshinda ya hundo yambe kwa tuenda ike eseni nezenuko izo piangizo ya wata lelo elera ino Hamed Daud Kiki uko hazali huroha hamba uko hazali huroha wenji wakubali uka huroha shakuna ujale lo amba kutuka kandida udo para udo amba ngudaro mahakama buki ebanu hata lelo ngo fikiruka nga mahakama komora yankili yaho ngo fikiruka banu ko nga mahakama komora udonda uhima tena ufanye zila 2000 juzi wala wahafa ekenga wena wandu la wavoti wanga wena wandu basika jabidi bakeseni hauka kekuru hauka ego lindo hindine mahakama ya Komori ngo lindo hindine e cour supreme ya Komori bukiki ekakweli kuti azali jizo ndo wasamba ngo lindo hindi na wengo juo wandu waenshi wamba huwa roshe ikaula zimu randiro sikwa lelo o anzo arsese foti hizo deja ikawa isawa tawa ezenongo maliso randijuzi yabo mkauli da bangwa la hambu basi ya ukawa wendewa daili mwana hao o ambangwa tuka uzia se foti ske kasire ranzo periodi la talelo o ambangwa enda ngwa jo bwana hata lelo nganya fikira hindi zinuge jo huwa tena wakeka bakamduya ya irondo abutsi atimwambia ndongo bukoizo ngabo wenji wazijwa ushaka tsubito mwambiani watijwa ulo wafu riona nana wantu wajeni riona nana ntiza kijeni wanizo ambassadeur zo hum tishi ya fundi watu mtukufu Yusuf Muhammad bwana lelo akaurongo uka nyondo mlo Faransa sisi lo Faransa
zizori zifanya. Mimi personnellement tsende haruma ambassadin sana. Mimi personnellement mi Fakhruddin ambassadin sana. Tianti habaru wa shizungu na shiarabu ti wabeshe. Wabo sikora dunga na rendea Tanzania, mimi neka jishi Tanzania. O androji wakaudwa wakaurongwa bainga wakaudwa mbashi Faransa shamitile na rongo. Ya bobo fundi wangu mtukufu Yusuf Muhammad bana ambia yakauteteza lelo ba unti wakati wa mivurano na sabikia mwana mshohangu huziwani sabikia ngujua ishora beha militera rifanya majilisi ngujua ishabehwa d'accord ekanyi mloko muri mjuha babititi wao ababa sabo fatihu basi ilo anzu yarengezi katutaharengezi ekamfanya nyinyi babititi yo basi azali ngujwa dazahe sirilo hunu ribloki mwana wazali yatini kweyezi sirilo hunu ribloki azali kajaroha sirilo hunu ribloki azali kajariswaliza sirilo hunu ribloki azali katwamba hoteli ya liyo sirilo hunu ribloki azali katwamba elera ya ambassade sirilo hunu ribeha mapesa abishabaki ndani mlo yao abasa ishabaki ndani mlo yao zevotika zo urewa uya kauteteza ende ni kamndu atiambe mwana wazali ya hunra au ngujo tuhayambe na mche bala turanzani vumwesha bala mdu jo urenga retraite ta ubi uri je ibabo na bala njaba mde go retraite da mimi inu hankwe bana enti inu hanku da mina nyi ya hanyu da nyi na mi abuga buskanza mwambie nini na mto jipanga be azali hata wada ina msaidie na fakrina wao wakaubali waruma magari ya mikate na ambulance nyinyoti pia kabati enda rondoa ziyarenga idaza heyamba na mjenyo watano uje mwende mwani milio mwambeda bamde kwenti hatotangani hafanu ya mfanyiliane hazi hatotangani hafanu ya mfanyiliane hazi kama jasubuti mahenda wandu kama tumdu menti mdade nyi wandu mdo koma uri nyinyi yoti rwamba kwa nzo voti rwamba kwa tuanza voti abonge abo fundi wangu mtukufu Yusuf Muhammad bwana zevoti za rewa mkazi Daniela lele sabe se ato hafano no Marekani pia wajazizi wa wavoti pia kujakanza voti amba watende shazilele sa mimi njakanza voti siku mimi tuanza ntiali kahe usosha hitwa kava wanu wenjo to bofauti bamba ya ulwa wala kana tori msingara mimi tuanza ya usosha hitwa zitondolo wandu waone ili kumsom wakali yo mnyezi ngamba wala ta'khuduhum bihima ra'afatan fi dinillah tijukati jibiwa ngwandu wanwike msomo fa tabiru ya ulil albab wa ya ulil absar izo ndizo natukati utajini abonge e diaspora ya fa ilo bonze surtout da sirlo Faransa karitina le son ya urenga oka sisi ribe hamali ya bone lunga mparu mwana mshwangu sabikia we mdate mweta irumbi para emwana maho uo ya doamba jau ya juwe ba untu wakati wa bwana untu wakati wa kardo vurana ritimloze da sina habari hauka hali ho huidi aremi ono huidi ritimloze alafu ya jado kaza marale musufi saidi onta weni rabo uka holani kwa ba hayani kiwa wakauni arete wa yarenge na jau attention ganzo mjuhenyi mloko mori ba mimi timzia kaja swalisa tikata yari nife ro ambassade ro aeroport ro moloteli rirudi ribe ha mapesa ro misirini babone longa mlida oni baba buha wanazijana yabo watu wa siasa muslimu hafu hasiba muda nywa siasa fanu hafu hasiba muda nywa siasa hauka comportement ya hanyu ya togeza mwenza shonga wo ya reje ya jayalo yabo yanzu ya rudi ya bulia mwana ya chamnyalie abunge na mwone sobina da mule lo basi mwambia nukana azali haka uroha hala belu hare mwani swafura hadumbi hama moto mtiti amba na mjitapili ba mintwa mine kamjore jei timwambia nukana hamba kwenta Amerika yare mwa ikana sumu ngena diabeti ngabo amba ngena kanseri timwambia nukanga bo vocaliza voja za roha za habari yakauyeleza wandu situation ni namna ziriko ziliyo ngabo wandu wazitoa watu ujibiwa enge mwana hewa yakana akili tijo chibiwa enge mbaba yarente mwana yarenge yarume bangu ngurongezo she mwana ya beba nkumuriga manzo hindi tena mwana he ko azali wa watanu o wararuha ele hawapashi
e mwana he haruma bone e mwana he haruma witsi kairo wene efu amza ya rahanaye abuga basanza mwambia ni hindu watukufu miongoni mwa zenyi za jiri azali hende ha panga masahiri ya veharumwe mijimi hu ngabo ya parisiwa ya beho basi atajo beho ya rejeziwa da ila ikwamba fankala basihr ala sahir ma twala simi ya reje wanunga sina uzade banga abo mndu yakaumangaliziza harume Mwenyezi Mungu yarungo waabudu akala katwambudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala olango do masahir ngabo ya hafalelo harumo o walimu wazali ngamjuo ngabo mtanzani ngabo hunu wala ulamba nda hubi Uganda wada ni watu ngabo wali Tanzania ngabo mu Uganda ngabo natiki mda hubi wandu wao ntipia hamba bi Mwenyezi Mungu jorini ke khairi iri bloki hunu Faransa et mwana hamba ida ba ça va pas ragma malgré ces millions ya zito wanu ya bloqué riti recevoir que dor se riti recevoir shawado be hana ma conseil wa ndabu ama fitsi wa rende cinema et ça fara lelo rinjia inabonjia ha bloqué wamba non ndaila betizi raifanya radumizi wa Mali ndaila betizi raifanya radumizi wa Burkina Faso ndaila betizi raifanya rabuliema voyuan wa juste ce peuple akawa wahibi ya wadara wa fungu banunga bomba ino abo thaurat majan iyo révolution ya famine iyo msoka hama nyama amugi abo ngamwambia wandu walo Komori à l'intérieur ngamina munomba irutili ngamhundongo tivaya ngaminagari ngamina nyuba aina bandugo nianza ufaransa banu emwana wangu kuso aize rugo sangu ni sanza nga mzimu roba ketomba ni famjo ufe ketomba ni kemada mjuka mwade sheza rugo za ukanieshi ngamina pare ngamina mahakama ngamuromba irutili ngamina nguo utivaya ngamina marashi ngamina aina bayuru ni utaji waban ngamu Paris Komori kamtina maji kamtina mwenji kamtina msomo kamtina unono kamtina mahakama mulwa wa mfungwa kamtina hazi sha ngamjoda mada zemdale ama wandu wa hafa deze ruku za ashabul kafi ya uzisiwa innahum fitatun amanu bil uzr basi baada wa siwa falabitu fi kahfihim 300 sinin ngamjodo juha baada ma jana marab wazdadu 9 na shenda demjodo juha kama ishaka vote haina mahawane ngarenda ukartuende yoti comportement ya maopoza d'accord yoti comportement ya maopoza e kanywa ndwaume wallahi kazalia jotene zenogo razifanya hunu ne comportement wa l'union d'ailleurs ezeni wandugo mabiani ruombe Allahumma adribu dhalimin bidhalimin na Mwenyezi Mungu atujali ya wajimane wao muslim yatulowa asibabu ndanyi watawe mkeka mode maregenti ya hanyuma irekupere fanu yati ulowa hafu asibabu ndanyi mkeka mode maregenti ya hanyuma irekupere lelo de yamusolelo e kazali mdaza nyiwandu mdokomori azalare seze voti za mafiti zinu nyimabaga mwendao e kamduli tena mkontine jema kontika mwendao basinga mtu mwambiani banu yokana nyiwandu mwenda harumweze voti za jusi nyiwandu mwenda harumweze voti za jusi ngabo bandu yahanu wamba singa renda ngarjumda mapesa ngabo wandu mwani kwa mapesa uqsimu billahi tidhibitisha ukana ngabo wandu danyi mwani kwa mapesa pour la première fois nami njaparu anza nuko zatwana jati satithibitisha ndemana mtona mati mwafanya e safara lelo mwandanga mtume da mavoti za ma député za mafiti mwamba mtsede ba hanu na mtanga nyemu msoventi basi ngamjoizo maba arimzilwa arikamna ulamo de ma député halafu ngamlida hindi tena bukiki juzi wado waze voti wabango juka hoenda hata jofanya investiture ha ujawure ngwara investiture jazi lelo chamba ngo de député nabo ngawena parti ku wajwa unesa ujamba kuna ujwa hwenda undugo tuzi ondo alime udorongoa aruma media ndo amada we waunda wala wajuzi na jana na mdudi mabanga mansobera mavoti za hawa chukwa organize abora kezare wanga mjemboa ngabo isaundi sotola ibanga mlida hindi kwa wakati wa hufa uja uko na Mungu na maana hindi abogia watukufu wamwambio ni bana ya ukana mtilinde wa bangu basi uende ikawa dodoa wane wa mdaidieni burisa oyo wandu wani kwa mapesa wandi wakema deputy ewa kayari hundu noko hindiransi ngejusi
watike mndu josagiri mimi fahari wandu wajodo kai hora uwa jezembwa sha wallahi la arifu hajaban metra la arifu timdungu ambassadeur SMS hajaban timdungu shafi bien sharaf hajaban timdungu Mamadou hajaban timdungu Omar Mirali ya timdungu aina mndu ya para wandu banu njaparu zimenda mi ukeso afia mado nuri saidieri wane nazari enyi zabari mtu shida maelewana haina rugo matuzi tende ya nyito zitakale wala katindasi wala ngehula utikenda ngenda fanye wewe lidhalika fali yatanafasi almutanafisina namshindane bo ujo tende yarenga shayezikena huwa wandu wawali wanjaruma magari ya mikate na ambulansi haruma tundaru ikikamtabu habanu Yusufu mabedi bana watu wabasabara wamba wanako muri pyango dungoni mwangu ngamwendo na irenge bana na baingo watu twatsa na ngarisara nenge zibana na mjem nangari na mjara jomwe ekera tu si wandra ulili wao wana hatu wao hafa etiyo Josefa nuka na ndia mtambaze watambali ya watu wamu kwa tutongo wafanya oje abakide mwana kwa taho wadanganyia atonde utangani hafanu ekazali akana uka ya nshindo hakuma atosika jo lazima yafe fanu mbunguze mahashenda ezo ngofanu yomdeda zile olengena prostate ngena diabete ngena tension ngababa ngena cancer e point américain kana sumu jozi akaula belo amba na mdoji fikiri yaba min swamine kamjore jay engamjwa maladi yo bana basi ikamtushida hata mari julize maladi mkodi ali alafunga mchiwe ma journalist wa Komori ngejom parano wa paroni zo ko winchi wa hanyum hulo ngemka udenoncer kizungu kiarabu amanzo mimi nje banu ni wane ni towe mali ne ambassade na mtsahe ne de hunu na mtsahe ndodi njeni ke journalist libere e kama ndo ba iru kati ko libere ndio likali mala shizungu mdijwa libere wadu asambi libere wadu bia inazigare libere engenyo tipe mdamka konye nzima monesa o shenzi no una haramu sho winjwa hanyu mhulwa baduru amada bana ina masiunge banu gutota fanya azali ngutwa mbandabo ngutwa bakweli almwayo ndupia kwa dunga wabanu ngutota fanya azali bana wakati almwayo da ula haki baduru wonja par mona rumeda ula haki hatu ambange dasi amba hatende ya bwana amba zalo wezo tipia gida ha ujenda za tabajiba tola resultat yambe kana hunda azali da ene mwana ni mrumshi na mhazi gutwa bakatwanza techao basi tamba haraka univubwasha tante mwana uzambano wa bush attention mission bakana mwedo nalo leranti adangeniche abana ba hayinu chao mwono mbatuje shulo vunza mrubusu karna uloza mbweze maliza hatu kezi jaza ukana ile beze militaire bana ngamjomlebeza bana ese maliza imajilisi ya hatu ngamjwe mala sayeda ile wana bokana yani koma yabe shoma pesa mikono mwa shoma pesa sabikia shaha yarenga kombeshe bawole yambeshe shantina nafasi abgeni mbuna siada bahe kede bwana inu banu ekade bwana inu banu ariti tawa ngamtira hise ariti hula madepite na madepite wandu na twambaka mwangario wa George Bwengeti ulatifu akongwa ona wakati walatize mariziki pia rawa ikolira wa mitami hudi ekenjazi ya president jazi ya premier dame jazi ya ministre jazi ya jaujau ewono bya juja jamba ngundongote na nfanjao abunge nganzo mda siada bwa eni wano bwana inude lo na paroa Komori likebazima récupérer nti hatu badu kumanisi wala waende wabuhwa wandu waume matwanya wandu waume wenzaki wandu waume wenzari walu harumwe jeshi wamba tijao abunge mwabioni ma journalist kam subuti banu nchi harumwe ze media hizo ngamwambia za kweli shizungu shi arabu au Chingereza haina mtu wao amumlabi yonekea zaidi ya tukontinue namna hii mjore ngwa pia mda masewa abo wakati yo batuka wandu wabezi jao yo opposition ngamwambia ni secret bona mwambia nikana banu ngari wona wajeni hasibabu ne bwana hii ngabo wajeni wamba ukana wallahi opposa wa Komori na mshenyi opposa opposa wa Komori hama wanazioni walose NAC2 wanungo uruha recreation ke wamba sifflez vous les voting zona uruha hingarenda ukartuenda wallahi opposa wa Komori wajeni wamba ukana kaire mwanza shonga wazali no wene fuwa mzingiza rani opposition wallahi tallah wawajeni wajabo ili wajwa ishilio wandu wa
Allah ke barufu ambangu utende ke na tumdunga ke Omar Mirala ambangu utende ke na tumdunga aina mdulo wanu rumwe bwana ino utu ambangu utende wallahi mitso mdunga kimwambia nkanja paro ka secretary nja paro ka controller nja paro kam itoka ntwa rumwe bwana ino shahina zikofanyishiha mi uona haya mi utende abangia ngamu mlidoni nyima opoza mlo komori wakamzaza hangu mbajini hamba na mwabeshi tiyo nga mwanzo mati kana ubi hama londo da nji salini wadola ziko kwa tele na ndine twabili rwa onengwa kanti majirisi ndaone mafahava lyo nungwa na China cafe yotine mna bwana hariche zika mtitofili yane de nabega modo na hafesha zalika na uswali zala kurunevu ikenta wenje nabega mrohene de sanko haringa mfiwa ni wandu watimizi mfukare uhatu ngaba koma shuhuri ya timizi mangabi nikekane de komori waje wandu wani wone wa hezi na iso na wanifuaria ni kwa mapesa uni kwa hazi na mbentu henda ikemide ujuka utraisi wa komori inu hangwe mwana inu mide nefu na nife rahane cha wahi na fikiri ndogo za ukane utraisi wa komori wanitika ufanya hazi inde mana leo na rejei na rejei ba jenu mwambia ni ukana emwana wazali hende hamba ma Amerika ama Faransa katunanza twenda yone de naturete ba wa manika ushiyanga mwendo zangu nto urengele gashi malalao da wa fili haba malalao a gauche à droite gabo malalao ya Parisi wa ya ravurizwa ikoni na fumbuni na mbeli gabo ya rejeziwa bituche etwe taola hafuta ngo pashi le mwana mshwa hera tiji bofre tiji ndobi wa hai na wene mlugo tufokati wa hai shayo mdujo hamba ukana Allahumma mqalib as-sihr ala as-sahih mnyezi muna rejeze masahirian o wayafanya ngayo ngabo mwalimu wazali ya hafalelo anu mwandu wa pia banu karjalal banu wofiro ngam tuja njendo jabanjendo jano tetaja basi ama le pula mbeni ya ma janvina majifiri na mari nganyama ile kwa jabanjendo tetaja basi Allah ngamfanyo hasi na zalingu jua kanga mfanyo hasi na nanga muzisu enamna ndio maana nimwambia ni ukana belu hada ngushabo ntia ukaza lamba ntwamine kanga mjore je na mdo jitwapiria shele abwe mwana kwa ntia tapale ya nise angalie shaizonge joka huja enamna opposition ilo komori engwa to kaja juzia muslimu ezi jende haruma engwa to kaja juzia fanu ezi jende ikeke kana munyirike karichi ebanu oyirumondo engwonge mnondo ehafu ebanu ulo domanando ebanu kweli dezahem jeni au wajeni wajakomori watukamba opposition ya komori hama wanazioni walo CPE na CP2 et siffle visi longa mbabiza votinga renda ukartwenda recreation ebanu kweli kairi ele fujari la zali hana nyima opoza abunge si diaspora atemba mpira amanzo jeri mndene mpira rimtiene mabiri rudiri pasier jesatu ebane rodi anyu ndinyi kamtushia mobilize wandu kamtushinda mamrahitwa kamtushinda mamarete shaka mudene mkati tena ruze majili sineze torabu mdoneze kafene ziko kwa tededa nyinayo ngamimagineo ya ukana ezo shuli za mbeni zilo hunwa bwa nyineda pia na ngaleke mabuhungu jojo abo mjo mwoneke ngabalombuzi abubahi enikola mwana damu nati kenga bukani bali ho shulu ni unwa na je alewi hajolo antibe yabo ngetida mu shuli yo akati jo ikausatanga shakano parjo huja nyinyi ngamode mkati mdofumbaria wa muuliliani wa mbuhanize voti wa mtoa ni muhazini wa mkamtina maji kamtina mwedele wa masihu ya utasi warongo wa yetiti wa no maji kartida sina elera ila unru wakati ngwa no kafe na chaida ona onotse na mwambi ukala kumdini kumwadi ya dini nyinga mabudio nyo hanga mabudio maswana mabudio chao bahinga mwambioni bwa komori dezeduma na mkazane zeduma bazali haroha Mwenyezi Mungu janlia yati waswili ndane na dhamana ujora Mwenyezi Mungu na madhamana wajuka na irumbi na madhamana wajuona haya na madhamana watu tuka wanafiki Mwenyezi Mungu ajalie owandu walomfungeni ya watowe enti ya hatu ikejezenti ikena maji ikena mwenji ikena msomo ikena unono ikena mahakama ikena hazi ikena nzia ikena commerce haina rongo wikaya wanadamu hajo zanza Mwenyezi Mungu ajalie rizihunde haraka bi idhnillah karim ya jalie wandu walo bonse warejei harumenti ya hao
endera enshi chezenti ujoka uro habonze uomru yanzo yende yafanye formation au umru yanzo yende yatembe shaka na ujoka namnati ulona ndongo bikaya wandu onti pia wajuzi utajia walona yematie ya jornonizo ngwa matajiri abantu wastaarabu watunda wahundu ya uka enti ya Komori ikabla zimu ike matajiri kado kume mjuma 14 au ka 14 waongwa bakio he legashi la hao negazi mimi zenti na henda pia timbili di zona kai kabla zimu zike matajiri shanda zirumao ni wedi zirumao ni mafahavalu zirumao ni washenzi Egypte asababu ya ukangiona Canal de Suez ezemeli zibira ya bopia ngwali bao Egypte ngwaona Firauna Ramses ya hafarlona mahazihum fukare wenda aina mrugo nzoelea one mwanadamu ya hafarlona mahazihum fukare ulu banondo mona Egypte ngwaona ze pyramid aina mrugo nzoelea one nyumba ino namna ya wao Egypte ngwaona gash Egypte ngwaona zindu izopia ngwaona niti nongwaona nzaya hasibabu wahundu katili daba dhalimu par Abdel Fattah Sisi on rupia wamba khiana et trahison ifanya ya Dr Morsi rahmatullahi alayhi yode yatongeze Egyptien wa fuhanza ya wangamia safara lelo ba yode zaunda Komori ngasina dongo jema boko engeri hundu wandu wadima na watu wao Komori ya tukana nza wala karja tuparo jwa gizimba hindo oka izori wagizio ele kafula hatu ne le dongo la hatu ne ardhi hatu ikabla zimito wenjema rahane zenti Ethiopia enti hatu de ilone zemfi njema wabulia wandu wajangwa rongo zemfi tunaenda enti hatu ngabo kafu woko lo la maadini mema andu kwa tundano enti hatu ngione kartala ila ikabidiri ni kemachi enti hatu ngabo le jualida enti hatu ngiona le gashi la parihani hana izo zontipia e mwana wazali wandu wadazangwa tungubula maele no zina e mwana wazali arenge izo ngutsosa na mjamdenge no nibirili mso ukwe no nibirili renge le gashi do contrôler hawa do bira ina meli jo kanza bira ntodo renge azemfi ntodo renge lava emana wazali hanjia baada haina mbahiru ya njia hidrokarbur ya njia telecom ya njia haruma dahubin haina idara ya Komori azali mrusha azali ngutoparabo masihu harenge wajawanyi sinibana mtona mwenje mtona maji mtona aina bije ya njia wa Komori ngwali bao je viens ngwali bao mo aeroport ngwali bao la douane ngwali boze bien ezo Ethiopia haina wakati ramasi inde mena wika yao imakati yanu wajuha wamba zemadiri zini kama conseiller wa hezenti Ethiopia no ribiridi no rere majeshi no wajua surveiller ne mwana wiya ni kwezi shari wana hezenti pia zirefize uka woi ngujotar ma problem woi kati na garanti au kwa Komori kwa tumanza ngarizi juao wazungu ntima la bezema ni fura zifanya za timizi pia ngwajua ushabana wala wana lobbying wana grupu wa wandu neno rianti wo bawo mwema neno rianti wo bawo ngojo shinda woyo uranza ugo waniko majumba bawo Komori ngwa fo hanzaya wana wa Komori ngwa tungo fa mobarini iso sontipi yole mana nimwambia oni ukana azali haka uroha na yeha ngufikiruka kana ureje Mwenyezi Mungu jizihakikisha akeka reje Mwenyezi Mungu najalie wandu wabakia kwa saidi yao Mwenyezi Mungu na wangamize ya watowo ya rere wandwaji wajoka na irumbi wajoka na hamu wajoka sikilio wa Komori wajoka uona haya ni pale opposition ya Komori ya ukezi mdangushia ni kadombilika mtina ndongo mafanya kadararu mraranguo wajeni wajabo wa mmononi waonoze tsangafu nezembe hambi za hanyu mavumo elewano ukamtwenda mwadazi mkenzi paka usiku mjesha kanga bovoti azali kamtujwa ngeda hupi watrawa hamajari mawayafanya kamjari kiparents kamjatanganya wakawandu wande wa wadungu kamjeda totangani bo waulwa mwambanga mudoro mavoti ile lobanu mwedema baka mtuheda halafiki hapo kweli mdaza ikebano zilera zinu azali kajatawa emwana kajatawa ya daene mzazahe wangari azali eseni nutena ngambakiyo eseni ne Cour supreme zimdade nitwa bya mada zinu bo Mohamed Daoud Kiki tijao arabunge yabo ni majournalisti na mkazani ni pare maulama wa Komori mdaza ngamona we trahison ngamona we zenzaya nyide mwarambi ya ukamnyezi Mungu hamba ni mafundi wa Komori mlo yako usila munuja majilisi no bomwezi wa tumubasi yani mdaida kaze kinyamba kaze darasa usila munuja wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala yanqilun
wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Ni mafundi wa Komoro nimleta taiba bala daraja wa Sudani ya Juma ibadallah ittaqullah ebana pakale Juma demda korongo kwa kuzadini ebana msula mwambia ukana nono ça suffit car tout ça fitna, ça suffit car tout ça fitna tena. inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ngabo ulevi, ngabo liwatu, ngabo zina, ngabo mrohito, ngabo hizo. Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu. Emana msweda mwambia hidi ya basi. Uislamu wa mafundi watu wa Komori pia tukanda kusema wankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Yale ndini hatu basi. Ndio mwezi wa Maulida mtume hado lelamuzi, mtume hado hamsamuzi, mtume alifanya wale Uislamu sisi mwanzo urudunge sisi. Wale Uislamu wa haja Mwenyezi Mungu. Wandoa ula wafuka mtuzia na hizi aya zasi pia wala taqtulu nafsa allati harrama Allah wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs ash-shahru al-haram bi-shahri al-haram wal-hurumat qisasuha man yatada alaykum fa'tadu mithla ma yatada alaykum wa lakum fil qisas hayatun ya uli al-albab. Fundi watu tsuo fadilat al-ustad al-qari Abi Yasin yesimgongo jomifata warisome sisi aya hizo ebani mafundo Komori ganyira hu neliwa tuiro bonti juu yao no ulevi ule bonti juu yabo ne tuluba ile bonti juu yabo no mrohi to ule bonti juu yabo Uislamu musoma kwa kusoma chombe uno koja kauja jido soma hitima nekebwa fuandu ya Qur'ani inu liyundhira man kana hayyan jambi ndo adona binadamu wa lo hayy wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Banunga bozitelo kemdu azifanya kwa isaru Uislamu nabonge out abonge ngogobanje mu Uislamu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Sho Uislamu Qur'ani inu kajaja banu jaido tuijao mtwenda mwa wasome jazakallahu khairan Muhammad man wa ulil amru minkum. Ataka mtujue fasiri ya uka ulil amru minkum wandu wa mamutajia makubali mwakili muhimilia shati mdu atujue la jafaku anafunga hapo wandu wenda wa latema haya hopia rumeza tisa sharabu rambardo tuye ya tutawalia ikamna utuye Mwenyezi Mungu na mtume razika majo tuye le dabala mtawaliani wa atiyu Allah wa atiyu Rasul mwisho ambao atiyu ulil amru minkum wa ulil amri fasirabo yo subordonné yonge dungao ekemrengu amrisheni uadilifu na uaminifu na wema na wadi hiyo ndo wakati mjoka udunga chatile chui mtoto ali nanda la jamjwanyo tipia kan yofanya masahiri wallah ngamjwa ya kanguru hitu ngamjwa kange mlevi ngamjwa kangu kutoworo ngamjwa kange bwiti ngamjwa kange kabati uadilifu sio zozo tipi anafunda sana mna ino ndo imeza juma wada muteze kiamba anjwe mechini kumenyole ni swala ngamtawazone de nani kwa msiri ni swali se halafu mtuona mri yangu mtu wangu hadabi ya teze mfikiro la Maradona ema bajati la kushu za kwa jona hizo pia mdaze mswali hapo no jwa kana no ndo Mwenyezi Mungu kabati fundi Mkomori asubiti hapa uswa zali ukabwasa eba ngo zondo yitse banu uswaliza upashia huwa hudhulumu huhibi kusina ndo watu ndio Wakomori wanu sikino Wakomori wanu abasa wendesa urengesema diwazire ngaizo baiso atoa juhu no wajuhu kamna shiro zirumi ze milliards. Attention mwana wazalinge multimilliardaire ndo sichua mwana wazali kabati banki nkuza mali za prive ya tuta mali yako wangufikiri kana mwana bwana inu chao wote mdungo ngamtunde zonga zirenda hapo abunge baada muda na bokana ngamnavumwe tila ufanya hazi ndemana lero na mwabiani ezengo hizo pia tijo zijula nda hobya uka guparo ma Amerika mkana mjemrenge hapa sa ele jeshi hala waende ya korompi le jeshi yafanye mafoto yambe banunga minesuti ya ele jeshi ambaendeza azali hala wayatie mwana he le jeshi bandi ya haudo ambakana bazao tifanye beti zila utoe mwana wala bata le jeshi lilo yake chef d'état major beluha paro ni azali hambe kana ngamina tabu ntwa mine kamjoreje na mdo fikiri ujitapili ware kamuoni no wapangeze no wamba point américain kana poison déjà que diabétique ngabamba wabari hambia wandu kange na cancer wamba wabari hambia wandu ka winge na cancer ngena prostate ngena diabete ngena hypertension ne poison ya remwa ina hali mdulone cocktail hiyo ya tunguda ngushia ina kati ola kana ureje ina mvute na azali ngojujalia ike yakekale je ina mu oromenti hatu gabo nyima opozanga mlindao zevotizire ero aga tukofanya je una chao aboge wandu achingo ambao ngarandi sao le 16 ire bismillah ukana ngari bloquer onti hatu haina mduna dunge awojo kampesi ya mtoe azali ba wallahi ni ujo buskile azali amribo ntibahim e soutien ya hangu ngamina watata hangu watukufu bana
ngamina wa baba hangu ngamina wa jomba hangu ngamina wa nasho hangu ewa wajulanda ubeni wambiando ngamina ndo na wasaidia hapo na kamiswiri wakauja miswiri wapashie wakauja wafanye dzihiro ngamina wandu boko wakawawade tipara tende so mbele ya dunwa wandu wakawawade swafi na waparanda na mbele ya dunwa wabona wo unanza ngabo wakana haja wanipara ndana mbele ya dunwa za kubaliwa wo unanza ngabo wandu na wasaidia wa aeroport ngabo wandu na walozizo wana hao ngabo wandu na wasudishe $100 za hao ngabo wandu na dana hosa wafuwa hao ngabo wandu wanama rakaura mpira batima ngabo nakabwa twalisi ngabo ngamina tengwe ikani mbwana yini abo ngabo miti kanza na beji ngamina wana sho hangu watukufuma watwani yele beada na shita watuhuze damu yahe mwana mahao mru mahao ziki wangu mutui ngamino wa ikoni wallahi tira mboka ngamina tengwe jinji la ikoni wasijini wa hamba mwenje wasijini wa hamba pare wasijini wa hamba maji wasijini wa hamba dagazo abasa wende wakazi wa l'eglise sa baba ni koningio nanda wa l'eglise la ratukari teresa rirengele kafuo rifanya nzi yabo abonge mwambio ni bana yakana na watu buhamdu yabo ya luhe nyono mlokomori bajuzi tiji to afidi wallahi kebala ndatuka hamba gambo na ula wala kurnev shami timda ukabani mimi timda utabani jeni mlatiseni wakati bana ndudine ndadum trahiseni bisiro mbokana ngamnalo leranti misiro mbokana mjikompani miwani ngamjiko finalize no tabaza kana kuswaliza la kurnev wallah mono o andwa kaula pia ni mlajongo kutofanya direct ya mlapisa batizi ya zali kajaja la kurnev tibala shono de tibala gaz watu komsiri ula pia watu kwa fote letu wala lamu mnapo tomsiri nsifanya mambo mbaya atemba kofiana rana kaza ranzo ondukwa chako ndambu jirangamye banu kikabati mdujo waziwa rumando walo faransa banu ekatinde watu twala wenda waremba mpira ile shezemali zatu emisafari zemali zatu la douane zemali zatu sendole zemali zatu eze journée culturelle zemali zifanya eze twaraburizire maoba zemali zo zontipia ritungweda rorumili halafu ridoni hama si wanadamu hata mtu ajenda banango rogo passport ewa mda hobi yinti ya hao eze kwali aina ile bia za 4000 na 5000 sha wanua ndo shonga bao watu jone gawa ndio hufiriliwa shana wale abo ndo TikTok watu ngo tula naze nguo yapo na utufumu wa ajili abo ko muri namla mhudi ngosi beke mshanje zenia wallahi ngarjo urengenti hatu abasa Mwenyezi Mungu hamba ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu kana ushanje comportement joka na wandu ekwandu kwa change zenia zao ibanu nous voulons le changement abanu garanzori ke watwana garanzori ke wamezi na tamka wasi nous voulons le changement ou non garanza ubabadilie au kartuta garanzori ndo retraitewa garanzori ndo one hati hindu garanzori ndo ndo siede komori au garanza enu tango wodo ko urenga decision vote za jora wa komori da sibe ke diaspora ke tutende ya decide ezenyu bayizo wazira la wa komori izo za wando walo hun ezentia izo wazifanya wando walo hun ezesali izo wando wazifanya wando walo hun ema gofia da welo ziwa wando walo hun o afao ya bo liwa madeni wando walo hun o na wasoma walo mwezi izo kwanze pia wando walo hun il faut se faire respecter bo komori haswanda nyimdo bonze na mstahilo kuna utwa uguzai wana banu wakemakulosha watu do lisi na mizinga na uguzabange urengeze mali wando wa hechumba wale anusukuto lomba watu ikekweni kwa dazo turongo wa bantu kantanse komori tijao abangay embeyo ilala ifu jake tunda mbuya ibasuwa abo batike mrudo komori wa mbongo wanzwensi ha banga mbona mwenje wanzingiza bana amto mbango livaya sino bangele puhula la mbeni lohunu wavaya uta amnina gari mjobalane le yonto kansa nende wangungu somo no dulemi wabo no jabanu tishitakia mjoni ko haki yangu ketire jenga mjobo firi kon tujwa en le hindi ni ya urti hindi da ibina jauta mtam wakati mro tojonda uiba ya kutujwa bala ula wakati mro da bwa firi ko hunu bonyo mloko mori mro da bwa firi ko wabwa urenge shwa tukwa msahau enu ne machinda habiban tiburo ndo ja diabetes pi enyi yo to bwa firi ko yo tonu kamati asibabu de le fushene ne giza bwa ya hono imayiri ha kabo giza kabo nzaya kabati pare kabati wabwa simishi papia wale son tipia alafu mdaze emdo ya tubia ya domdani hitwa ya mtoleno wana muhazini chemeka mdo marevoti
ani marevoti mabana modeza ba voti mahunu daba kucha parwanzi chau ikiwa bolelo bokiki ngo chobanu tena haruma media joni media banu lamba sisi karindo mahakama ça va pas la tête mahakama da yabi welinda mahakama da yabi melinda kurunda ibi melinda banu atale no lelo tena sabane de chimu ngamni do kanga bokuru yabo ikobidi kesen yo isai pulo lelo le juela lelo lin sapo atu dasa abasaya lazimu wa encourage wa Komori basi kanyi wanadamu wallahi ngarjo recuperance ya hatu ezentu zinu bana kanyi wanadamu mjuwao ndongo njema nabi mjuwao iso Mwenyezi Mungu haba mjuwao fasira sheo mjuwao fasira dignité uhuri ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا يدو ملوما précieux يدو ملوما honoré يدو عند wenza sheo yabidi mstehilo msajamndendo wa mambaini tuna mana haswada ni diaspora basi kinganyi ni wandu ume ganyi na ari uqsimu billah ekabo Yusuf Mohamed Ban ekabo Barwan ekabo Razida ekabo Karihila ekabo Kiki ekabo Abdusuf ekaban ngamwamba ukweli wallahi nti atukarjo irenga ezentu nchashira bakisha sina parce que azali tu akaenda za hambia belu kama mimi ntwamini tsatangamia mwanahe harefizio wali mbloke hunu watika wandoto mkubali wamnika confiance wa mwimilia ezemaliza zili wanema no wajeni wabonti juu no ili wamprotege wakana mali kwa tina ndo wafanya abasa kwa tutu wangu wafanya oje mnaria li yabaki mwanzo ndo hula wandu ndo hule wandu ajambe ngwa kama député waje wauzie bombangwa wauzie bomuikoni wa mzieni jao kakamfisanganya bana mwamba adeonge fo sankule wao wasaba prepare utawa sheka waondu kanyima bwete ngwa jo ubaki shawallahi ke wanu ezilera ni mdogo zao ni zinu wa prepare namna wajuka utawa Maroc, Emirates, Arabie Saoudite ngwa waisawa negosie mahala wajuka utali yao kamju habo wa Komori abageza bakizo za hana urena media nambe ni mafundi timdogo sana bantu lelo nyinyi majeshi amona mabani hanyu hezenti wazisove